megalayapost.news. UPP Yadav Ubalongkum Block Mission Coordinator ka Samagra Shiksha Abhiyan ha Umling Block Resource Center ulahaban panmap dagiktin bat kumjuru lengba gajing tho syakaway galongkume kabatray ha office BMC SSA Umling Block kabadon Hanopo Ribhoy District katay gajing panmap UPP Yadav ya katay galongkume kadai hadin maginong ilam ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKGGP Ribhoy kibakuntop yuba Shanlang Dingdo General Secretary Baduba Gabriel Sun, Education Secretary ke FKGGP Haribhoy, kila let ban kendu Markmat Yote BMC. Bad hakajing ekren kita kinong ilam ke FKGGP kila dawa no bau dewan panmap mardor na kate galong kumi kata galong leng baga ketin bad ke siti panmap ru kumjo. Hakabakot UPP Yadav ulah ban pendam melade bad ulah kongo ya kabala dawa de kita kinong ilam ke FKGGP. Habakren sikilal pathai khobor uba Shanlang Dingdo ulong bah hakajing kren jengki bad UPP Yadav kilayo bani keren halor sibun kiman bat kata kalong nado kejing ujor ba kilayo ikinong tre hapo kate ko office bat kumju halor kejing ujor ko balayo ba uteu BMC uju sim pisa na kinong penya nya ki school ha ka baki kwa ban yo ikinu kinu ki kam penroi hapo ko school ka ba kenthop nado ki kam ban penhe i kamra kelas ki jakalet bar lambat ki wei wan thengin kaleng kasang pani kendo ya BMC yang depan apa kadai na kadaw na last slam ladon ke ba complain yang ina po kalyang jang kini staff ki ba trehnya kajung complain na ki galong ba une BRC ba hne pono po at badai jong ka Umling Block sibun long ula pensusi kini staff da ka ba utritan ki da bun ki habun kilyang but ladon ru hadu ba laingut ki staff ki badai kentai da ka jing kren jong daka jing tim jing mai jing kala penlong ya i ba hadu ba isla suyam be but yong ba hadu ba da lek saying ru dawan ban trei bang ru lating kala ban yune BRC ba BMC ba trei nya dan kadang-kadang nak yang jing kasang ban yo ekene ka jing sya ila yawan nang ne ban kendu ya BRC ro but kamju ngala kendu kini staff le long meeting nadu meneng ila ya tai la ya thir ba pangka e ga ba ja syang ne but hadin bagi layar tiar ngila ya tai seni bah ngilap bahkan nebar khoi kamdai ba maki kichu wan complain singi handrai kadai kajing syahin omdai ba tang tak laingut ki staff ki bayam ki ba ki bala sya haras ha une BRC handrai kila yulang dabar khoi ki staff ki batreng ne kila long nang kaju kasur ba kila batai ba lele sya ba den kanai lai kendu do ini BRC ngila kelib ni anu bat mo uru ula pediang ya kata ka jingle tu da ka ba ngila pa soi ro yo ya ka kaneka apologies letter ta bat hadin ngiyo ru ka jingtip ba une BRC hang ne syai terwaru syaki school ka badai page hapo ka Umling Block berkomju ru nadu miswa ko Umling Block open bid yaki da kaba unai ki scheme ki toilet additional room na po school but quick way teba ban ai ki ya scheme henrei ban habai pisa pat yo mun ban siu pisa ka kalalong ba ka scheme kala ya lang ba jong uni hap siu pisa yu unang ne but sayo ya kata ka scheme haki school ki bere hap school hap school ta hangi kesang sulong ba kumno kata ka scheme ko jung school hap sisa ha une BRC khamta manta kan ka school kan ka education apo ka Meghalaya jungi kala hiar bha ha kini snam but nalor ba education kala da hiar lupa but kan ka jing sim pisa kadang kalong penban kadang penhiar isu ya ka puli puti yang ne apo ka Meghalaya jungi dalang ba ka jing don jong kini ki judge BRC mo kan sa penlong ka jing du mensim ya ki school ban kantre kam bahar subu ada menta kan detang san 4000 ka ban chna toilet hapsiu no angne san 4000 te kamut kan no hin dang graduate amta ka school kan no kan biang su ka school nalar ba labun hakine ki jaka subu na ne por Ribhoy lai ki school ki bom biang sta la kamtam kin ki school woman he dang bun ki ban hab wiper bun bahab ban chna kan kum dang dai ban ai bha ban pen seluruh ke school bakin sina bahaya kini ki bayok skim na kanika department hendrai
dah kaba sim kan kepisa ka penlong penban kaba long kaba kelong banyon ban yaki skol bat penduk sim ru yaki dah ka juga pur na kaliang dungi lah perkat ba une usim kan kepisa punya cai hato punya sya dah kaba unai bang skul pen pai bang skul dalam ada na punya cai kan penukam cai te kan la pen ilpa ba kadon ka sedin kaba une ba mersi obi biarsi ulale nadu miswa dah hadin ba ngila ya song ngila ya ayubahan nak yang bad diction secretary ru ba Gabriel te la ngila ya rai ba ya une biar siang ne ngalor ba ude udakar wala sha transfer na po garo nak ne kiju iki kamba ule hadin ro sha transfer po jirang de kini kiju iki kamba ba ule na jirang transfer po msning te ham msning le ka de ka kawai ka ba ulane ati ula hamslam bat ngaru ngatip bah po msning ba kini kiju hi kikam ule ba wan nang por kiju hi kamud une kat sebalik kaju hi ka kalong nomor kala dei hi la ubriu hi ba ulong ni ulong kaju hi ta nasno kung kini jaj briu kum dei ken benda na por phoi try ki briu jungir ken don try ba la ban try kan kam kumu BRC hang ne te ki briu benda bar kan chuan chunyon ki briu jungir na kalang seng ru don ken ka jing sngo bakin chu pha hang de pha kum BRC am de ba pha kum benda ken yo ba unsu da ukot yaki de staff ru da ba uyang na kasong su lep ke bansho ba yaki staff da ki senrang ru teteng kidang rit musim so kan thai lai kan no kidang du musim shu sada ule bunda pun panah poka office jungo but ngine kalyang kaseng la bu do kisti bangin sa aino yakane lang ba u SDSU hne ba ya une u BRC day ban weng no baik nang nena po nang po but I know the kiwi pat kibala ban tre yang ne bakin tre yang ne but ya kan niru ya insa budin kada de sajrong na dade hakan kono ka jaka bingin budin ngelai budin ba une hi nang ne umde subondan ude day ban weng no baik but in ai kopiro sabaro ki amal jong riboy ba ya une u BRC umde subondan riboy ai mudon si ai melai kanrai umdai su bandan hane pori boy kumba ka jinglong jong une u BRC adi ubarsi uba BRC uba biang hane pori boy jingi tang kata hin kalyang san but shen hinga sa ya yeli kendo ya kibadai meli kendo but ya kan ne ka jing dawa jingi ba ni ongru ya ki badai ba pe sejrong ba ki dai ban simkhai kan ne khnang ban light kanu ka jingja ba hadin ka ba susi khamtam ya ki ni staff lane ya ki badai jong school lane yo se kaseng kan simpan da sinjan Meghalaya Post.news